I think that I started writing poetry long before I learned to write at all. Miroslav Lajuk je doktoriral iz filozofije in književnosti na Nacionalni univerzi Kijevsko-Mogiljanske akademije. Zdaj tam predava in piše poezijo. Izdal je 4 zbirke: Postati svet samemu sebi, Osad, Metrofobija, Vrtnica in prozo. Writers have a unique opportunity to catch the voices of the world. These voices bring both joy and sorrow. However, they are alive, and the possibility to transmit this living air defines me as a writer. Njegov roman Babornja se je uvrstil na BBC-ov seznam knjige leta. Odmeval je tudi njegov drugi roman z naslovom Svet ni ustvarjen. Now I don't only write prose and poetry, but also teach creative writing at the university and host a program about poetry on television. And all this relates to the sphere of creation and comprehension of this creation. Ko se Miroslav Lajuk zazre v Evropo, pove, da se lahko celo najmočnejše strukture v hipu izkažejo za krhke. Glasovi na robovih, za zidovi pa postajajo vse glasnejši. Pogled usmeri na meje. Tam so beline, tam se rojevajo spremembe prihodnosti. From my school, I know very well that the geographical center of Europe is in the village of Glasovi in western Ukraine. It is 100 kilometers from the place where I was born. I know that many countries have made their own measurements and determined their center, and there are several centers of Europe. However, mine is right here. Ми обіцяли світитися, ніби сірник, що догорає, а від нього підпалюють інший сірник. Я забув, і став такий холодний, що таким холодним може бути тільки друге серце, в якому лиш крижинки нот створеної тобою музики. Забув, і я став такий зрячий, що побачив засліплення збоку, ніби душа, що зрить своє тіло на простирадлі. І я забув. Navdihujejo ga Karpati, Čorna Hora, Sveta Gora Karpatov. Tam je star observatorij. In zemlja, in drevesa, in nebo. And this center is very symbolic. I would like the Central Europe to be associated with this center, a peaceful place where you can stop and think, not a place where wars, conflicts, violence, economic crises take place. Central Europe as it should be. Je eden od perspektivnih avtorjev na turneji v okviru projekta Preberi me predano, rezidenčno bivanje v Ljubljani, Zagrebu ali Gelvaju, vključno s sodelovanjem na tamkajšnjih literarnih festivalih, ki mladim avtorjem omogoči plodno in socialno bogato ustvarjanje v navdihujočih mestih. And however, the fact that the festival is going on now is very important because we continue to live, we continue to talk about poetry, about problems, about Europe, Central Europe, about problems of the world, and we could continue to read, listen, and we continue to love poetry.